ntangire nshimira wewe wakanze subscribe, gusaba gukanda nawe utari wayikanda ubu tuvugana. Nshimira wewe wagiye udukurikirana mu biganiro byacu aho tubagezaho amakuru y'imikino avugwa mu Rwanda ndetse no hanze. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku rutonde uko ruhagaze nuko amakipe ubu ngubu ahagaze muri Rwanda Premier League, uko muri shampiyona y'u Rwanda bihagaze, uko amakuru ameze, ndetse tukagaruka ku rutonde uko ruhagaze muri iyi minsi. Gusaba gukanda subscribe, ngushimira weho utwumva ukomeje kudutega amatwi, na gushimira igihe tugiye kubana ni Eugene Reporter. Ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tubane neza gatanu gatanu, kandi ngusaba no gusharinga ukanandika muri comment igitekerezo uko ibintu ubyumvishe. Reka nkubwire ko APR ikipe APR yari ubu ngubu ikaba ihagaze ku mwanya wa 4, akaba ari ikipe ikomeye, ariko ikaba iri gukina hari imikino yari yarasigaje imikino ebyiri. Izo mikino ebyiri mikino ikaba yarazikinye, umwe ikawukina, ikaba usigaje gukina undi mukino. Umukino yaje gukinamo na Marine ikayitsinda 2-0. Reka nkubwire ko APR ari ikipe ubu ngubu muri sezo ntabwo ihagaze neza nk'uko musanzwe muzi ko imeze. APR ni ikipe ikomeye hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa, ariko ubu ngubu ikabaho ubu ntabwo ihagaze neza cyane muri rusange. APR yasohokeye u Rwanda muri CAF Champions League, ariko ntabwo yaje kwitwara neza kuko nanone yahuye na wa mwanzi wayo Pyramide. Ni ikipe ikomeye hano muri Africa, ikipe bahuye inshuro 3 zikurikiranya, kandi Pyramide izo nshuro zose izitsinda. Ukuvuga ko ni ikipe ikomeye cyane, nuko ubwo APR igiraga umwaka igahura n'ayo makipe akaze cyane. Ariko nkubwira ko APR ikomeje kwitegura nanone kugenda yitwara neza, nubwo atari neza cyane, ariko urebye muri makeya kuko ubu ngubu shampiyona uko yubatse, wavuga ati APR ko ntabwo imeze neza cyane nka mbere nk'uko yahoze iyobora shampiyona, iyobora urutonde. Reka nkubwire ko ari umukino w'ikirarane umwe isigaje, ari imikino myinshi yari isigaje, ariko ubu ngubu ikaba yarayikinye. Ariko reka nkubwire ko muri shampiyona y'u Rwanda hiyongeyemo andi makipe abiri, yari amakipe 16, ariko ubu ngubu yakaba yamaze kuba amakipe 18. Akaba hiyongeyeho amakipe abiri yaturutse muri Sudani kubera ibibazo by'intambara birimo. Iyo kipe ni Al Hilal Abdurrahman ndetse Al Merrek, akaba ari amakipe yaje hano mu Rwanda kugira ngo ahakinire sezo ya atangire sezo, kuko mu bihugu byabo bitameze neza cyane. Tutatinze reka tugaruke ku rutonde uko rumeze ubu tuvugana. Uri kutwumva, reka dunyuriremo muri make uko urutonde ruhagaze. Ikipe ya mbere ni Polisi, ni ikipe nayo yakajije imyitozo, mbese ni ikipe ikomeye muri no minsi. Uko ubibona igenda yitwara neza ubu ngubu, ikaba ariyo top team, akaba ariyo iyoboye urutonde, ikaba ifite amanota 21, akaba ariyo kipe ya mbere. Ya kabiri ni Musanze, ikaba ifite 15. Reka nkubwire ko Musanze ni ikipe nayo iri kugenda ikaza imyitozo yayo, iza amakipe kaza amakipe menshi ayasura iwabo, ntabwo kuva kutsindira biba byoroshye, kuko ejo bundi yakubitiye APR ibitego 3-2. Kwibutse ko yatsinze APR mu gice cya mbere ibitego byose 3-0. Nyuma APR mu gice cya kabiri yaje kwishura 2. Ariko nkubwira ko APR nayo nubwo bitameze neza cyane, ariko bagenda bikosora amakosa
amakosa arakwigisha wigiramo amasomo akomeye cyane. Musanze nayo ni ikipe iyi sezo yarangiye itari imeze neza ku mwanya ushimishije, ariko uyu mwaka ubona ko nayo yaje ikaza ikiva inyuma, ikaza kuba yitwara neza. Ubu ngubu ikaba ihagaze ku mwanya wa kabiri n'amanota 15. Reka nkubwire ko umwanya wa gatatu ari ikipe ya Gorilla United. Ikipe ya Gorilla nayo ikaba ihagaze ku mwanya wa gatatu, ikaba ifite amanota 15. Nayo ni ikipe nayo yirasezo yarangiye urukubona ko idahagaze neza cyane, ariko ubona ko amakipe yari inyuma ariyo yari kuza imbere, yayandi yari imbere yakaza inyuma. Nayo ni amakipe kagiye gakaza umwitozo, gakaza kwigira mu masomo mu uyu mwaka ukuntu gatsinzwe, maze gakaza gabikosora, ubona ko biri gutanga umusaruro. Ikipe ya kane nta yindi ni Nyamukandagira APR FC, ikaba ihagaze ku mwanya wa kane ifite n'amanota 18 n'umukino umwe isigaje w'ikirarane. Ukumva ko ni ikipe nayo urebye ntabwo ihagaze neza cyane. Mu kipe yahoraga iyobora urutonde, imaze gutwara ibikombe 6 yikurikiranye, ntabwo ikwiye kuja ku mwanya wa kane, ariko kubera ko byatewe n'imikino z'ikirarane n'imikino za Champions League yiteguraga, ukumva ko imbaraga zari zarashize, kubera ko amakipe biteguraga yari amakipe akomeye bashyiramo imbaraga, ariko ntabwo baje kwitwara neza. Ikipe ya gatanu nayo ni Rayon Sport. Ukumva ko ni ya makipe abiri ya mbere mu Rwanda akomeye, ariko ukumva ko hari andi makipe tuzi ko nubwo Polisi yo twari dusanzwe tuzi cyane kikomeye, ariko Gasogi yaje gutungura, nta muntu wari ubyiteze. Ndetse na Musanze nubwo igira ibihe byiza, nanone ikaza kugira ibihe bibi rimwe na rimwe, ariko dore amakipe APR Rayon Sport na amakipe yari yayoboye shampiyona yakomeje nayo, mbese amakipe abiri akomeye mu Rwanda, ariko kumva ko ari ku mwanya wa kane na wa gatanu. Kumva ko shampiyona y'u Rwanda yongeyemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo amakipe nayo gari hasi gazamuke neza 5-5. Ikaba ifite Rayon Sport ikaba ifite amanota 13 no ku mwanya wa gatanu. Mwibutsa ko ikipe ya gatandatu ni Marine FC, ikaba ifite amanota 12. Marine ukumva ko nayo ni ikipe yarangije sezo idahagaze ku mwanya nk'uyu, ariko ikaza kwitwara neza, ikagenda izamuka gake gake, ariko bizaza. Amakipe urumva ko amakipe yacu gakomeje kugenda gongera imyitozo, agari hasi kakazamuka, ariko amakipe muri ya sezo gari mu makipe 5 ga mbere, gakaba ubungubu gari inyuma mu makipe 5 ya mu makipe kuva ku mwanya wa gatanu kugeza kwa 10. N'amakipe usa yakoresheje imbaraga sezo yashize, ariko ubungubu izo mbaraga zikaza sinzi ukuntu zashyizemo, ariko ni amakipe wumva ko twebwe u Rwanda, kubera ko ubungubu ibintu byo kuvuga ngo bari gukoresha ibimenyane, ibintu byo gutsindwa mukitwaza abasifuzi, iyi sezo ibyo bintu babikemuye. ubungubu no gukina ekipe itsinze iratsinze ibikwiriye. Reka nkubwire ku mwanya wa 7 turasanga ikipe ya Gorilla FC, ikaba ifite amanota 10. Ubwire ko Gorilla ari ikipe nayo yari ikomeye muri ya sezo, yageraga ku mwanya wa 3 wa 4, ariko urukumva ko ubungubu ikaba igeze ku mwanya wa 7, ntabwo yitwaye. Ubungubu nta iyi sezo ntabwo iri kwitwara neza cyane nk'uko twari dusanzwe tuyizi. Reka nkubwire ko ikipe ya 8 ni ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu nkubwira ko ifite nayo amanota 10, ikaba ifite ndetse n'umwenda w'igitego. Ukumva ko ukumva Kiyovu ni ikipe nayo iyo iri kwitwara neza, iri kugenda iva inyuma, kuko
muri sezo itaha yari kugwana no kugira ngo igume mu cyiciro cya mbere, kuko amanota yari ifite byari bishoboka ko ashobora gusubira mu cyiciro cya kabiri. Nayo ni ikipe iri kugenda ikaze imyitozo, ukumva ko amakipe menshi yari kugenda akaze imyitozo, akagenda agura abakinnyi ndetse akagenda yongeramo imbaraga kugira ngo aze mu makipe y'imbere. Kubu ngubu bakena sezo kumva ngo APR nishobora gutwara, APR na Rayon niyo ziri guhatanira ibikombe, ariko urukumva ko Musanze akaza na Polisi na Gorilla na Gasogi zose zifite amahirwe yo kuza gutwara ibikombe uko yakomeje kuguma ku mwanya yariho. Reka dukomeze nanone ku kipe ya 9 ni Mukura Victory Sport. Mukura nayo ni ikipe yari ikaze muri la saison, ubwira ko yari ikipe nayo yari mu mwanya wa 4. Iyo kipe nayo ikaba iri kugenda isubira inyuma nkuko mubibona. Mukura yari ikipe ikomeye, ariko nayo imbaraga ziri kugenda sinzi uko bigenda, ariko reka turebe ibintu guhangwa amaso. Ikaba ifite amanota 9. Ikipe ya 10 ni Gicumbi FC. Gicumbi nayo rukumva ko congratulation Gicumbi uvuye mu cyiciro cya kabiri. Gicumbi ukaba ugeze ku mwanya wa 10. Congratulation, komerezaho ugende wongeramo imyitozo, mbese uzajya umunsi sezo izaraga ku buryo uzaba uri kuri makipe 5 ya mbere. Gicumbi komerezaho, Gicumbi congratulation, nkubwira ngo uri gukora neza. Indi kipe ni Amagaju, ikaba ihagaze ku mwanya wa 11. Amagaju nayo ni ikipe idakunze kugaragara mu makipe y'imbere, ariko yo ikaba izi myanya iriho nayo ikunze kuba iriho. Ariko Amagaju nayo ni ikipe ikomeye mu cyiciro cya mbere. Amagaju ngwibutse ko afite amanota 8. Ikipe ya 12 ni AS Kigali. AS Kigali pe ni ikipe iri kugenda isubira inyuma, barebe abayobozi ibintu bakora. AS Kigali nakubwira ngo ni ikipe ntabwo uyu mwanya gushimishije ku Banyakigali. Ikipe y'umujyi ntabwo bingibi bishimishije, igomba gushaka ukuntu iza mu makipe y'imbere, kuko uyu mwanya ntabwo gushimishije cyane pe, birasebetse ku kipe y'abanyamujyi, kandi ikipe ko igenda yitwara neza, ariko ubu ngubu iseze urukumva ko sinzi ukuntu byagenze. Ikaba ifite amanota 8. Wibutse ko nanone ikipe ya 13 ni AS Muhanga. AS Muhanga nayo urukumva ko ni ikipe nayo ntabwo yigeze urukumva ntabwo ari ya nyuma, ariko iri mu makipe ntabwo twavuga na ya nyuma, ariko ntabwo umwanya iriho ishimishije. Ariko nkubwira nayo congratulation, kuko ni ikipe nkwibutse ko AS Muhanga ni ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere, yari mu cyiciro cya kabiri nyuma yo gusubira mu cyiciro cya kabiri, ariko ishaka ukuntu yakwifunga ku buryo ija irahera ikaguma mu cyiciro cya mbere, ariko nayo ikaba ifite amanota 7. Urukumva ko ni ikipe isa ni iri gukanguka, ariko igomba gukaza imirego, ikibuka ko iri mu cyiciro cya mbere, igashaka ukuntu ikigumamo. Reka ikaba ifite amanota 7, nta kibazo ku ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya 14 ni Bugesera FC. Bugesera nayo ni ikipe yari ikomeye ndetse uko mubibona Bugesera nayo ni ikipe mu makipe ajagira sezo nziza, ariko uyu mwaka ubona ko sinzi byanze Bugesera, koko ni ikipe nayo yari ikomeye, ikaba ifite amanota 7. Ikaba nayo ari ikipe ureba ko Bugesera ni ikipe nayo
irakomeye pe, ariko uyu mwaka ukabona ko umwanya uriho ntabwo ushimishije, umwanya wa 14. Ikipe ya 15 ni ikipe ya Etincelle. Etincelle ikaba ifite amanota 6. Etincelle ikaba ari ikipe irebye nabi yasubira mu cyiciro cya kabiri. Etincelle nkubwira ko ikipe ya Etincelle igomba gushaka ukuntu nayo yikura mu makipe y'inyuma ikaza kureba ukuntu izamuraho umubare w'ibitego ndetse ikazamura n'umubare w'amanota kugira ngo nayo itazagira uwo mwaka wo gusubira mu cyiciro cya kabiri. Etincelle ikaba ifite amanota 6. Wibutse ko na ikipe ya 16 nakubwira ko nibwo wabara ari wabara ko ari ikipe ya nyuma, ariko ntabwo ikiri ya nyuma kuko hari amakipe yiyongeyemo yaturutse muri Sudani, ariyo ndaza kukubwira inyuma, kuko nkubwira ko Rutsiro ni ikipe yarasezo yari ikomeye cyane, kuko byashobokaga ko yanahatira igikombe mu makipe kuko yari gutsinda amakipe muri irasezo ishize, ariko ubu ngubu ukaba ari ikipe ubu ngubu ntabwo kubwira ko Rutsiro ni ikipe iri kugenda imanuka kandi ntabikwiye, bifite amanota 6. Rutsiro isubireho. Reka nkubwire ko aya makipe abiri ngiye kukubwira ni amakipe yiyongeye muri shampiyona y'u Rwanda aturutse muri Sudani kubera ibibazo by'intambara. Akaba ayo makipe nta yandi ari Hilal Abdurrahman, ikaba ihagaze ku mwanya wa 17, ikaba ifite amanota 4. Ari Hilal Abdurrahman ni ikipe nayo ntabwo tuzi uko imikinire yayo iteye. Ari Hilal Abdurrahman yo iri gukina Champions League, ni ikipe nayo ikomeye cyane, irakomeye, wongera uvuge irakomeye, kanze igiye kuza gukosora amakipe hano, reka tuzarebe ko bizagenda. Reka nkubwire ko ikipe ya nyuma ari Merrek, nayo akaba ari ikipe yaturutse muri Sudani, ikaba ifite amanota 3. Ari Merrek nayo ni ikipe yaturutse muri Sudani kubera intambara. Ari Merrek nayo si ikipe wavuga ngo ariko ni amakipe akomeye, ariko nkuko mubyumva Ari Merrek nayo ni ikipe ikomeye ikunze gutungurana cyane, ariko reka tuyatege amaso turebe uko ibintu byifashe muri no minsi, uko imikino iri kugenda iba. Reka nkubwire hari imikino myinshi iteganyijwe, reka turebe muri no minsi ukuntu amakipe agiye kuzayitwara neza. Reka nsoza, reka mbanyuriyemo muri gato APR ukuntu imikino yayo yagenze, abantu babuze ukuntu bakurikirana imikino ya APR. Gusaba gusharinga nge turi kubana ni Eugene Reporter. Reka nkwibutse ko imikino APR yakinye ngusaba gukanda subscribe, nge urukumva ni Eugene Reporter. Reka nkwibutse kuno APR ihagaze bino minsi. APR ikaba reka nkunyuremo imikino yakinnye ukuntu yitwaye muri iyi sezo. APR ikaba yarakinye na Mukura Victory Sport, ikaba yaratsinze igitego 1-0 bwa Mukura, ikakina na Kiyovu bakanganya 0-0, igakina na Rutsiro APR bakanganya 1-1, APR ndetse igakina na Rayon Sport mu mahoro, Rayon Sport bakayitsinda ibitego 3-0. Nanone mu mikino iheruka ikaba yarakinye na Musanze FC, Musanze ikayitsindira 3 iwabo mu bworoherane, ibitego 3 bya Musanze kuri 2 bya APR. Ndetse mukino uheruka
akaba ari umukino APR yatsinzemo ibitego 2 kuri 1 cya Marine. Reka nkubwire ko ari uko imikino zihagaze muri rusange, ngusaba gukanda